Kami United Christian Forum kalapan pau ke jing bamsu ya hap man penkut ya ka Cherry Blossom Festival hakasi ublay. Kakam ka kerwa malapha da kani ka kanhun jikini alam Kristan hapok Meghalaya laong ba kisngi baro gadi kisngi ke bala ai da ublay ndai kisngi ublay gadi kisngi ka bakarpang hakam ba gadi kisngi ka baki Kristan baro ki kentang ya ka. Kani ka sengkala ong baka jing temu jong ka sakar ban penkut ya ka Cherry Blossom Festival hakasi ublay. Kalau ngajing iben ya ki lakngut ke Kristan ki badan hakan ni ke jela. Wala da ki don ka tukat ni ki kenuan Kristan ka jela ki bamani om kasi ublay ndai kuat kuat ki singi ndai ka singi ublay gadi singi ka bakarpang ngam ta ki lakngut ki Kristan. Kumdan ka liang jokan ka kenhun ka kentu ya ka sakar ban perkenda no ya kan ka singi. Malep tama sayo ni uding Cherry na po Japan syakawi pat ka singi ambat pengkut syu ka singi ublay. Laban kerewang ni amtang kan dikaseng kan hun jengki balang Kristan deki bun kiseng balang pok ka JC jong kari boy nyata kaseng Voice of the People Party ba jeng bun ki pai ba kim sung ya hap mat penkut ya kan dikajing lek tamasa hakas ngi ublay da ka baong ba dikasengi ka bakarpang na dikasi ka bakantang nagam ta ki pai Kristan kam kom kan dikasengi laban kedohang ni ba ya ka Cherry Blossom menta kasnam kan long na duka khanyo bakan kot ka khandai tarek jong naiwi nyokasnam arja alfulai. Maka di ka festival ka berjupulang manau senam ya ka pelong di tourism department jong sakar jela bat mencapat la pelong di ka forest department lagi babon gi benta jong jela bat menta ka senam kan penkot hamanan kot kalang ka bahap apa di Boy district.